ngan peniko yalade ngakerteng I rock long kharpri no operation long parish. Ini di rob. He just robbed me of my prestige. Well, hands up to him too. Namar he lives up to his name, Rob. Hi everyone. Dr. Marjorie, I know I'm panting. Please don't ask for details. It's gross. Ya, nanti na parish na try mga. Ide try me I tama poi kloy mo dong ni. It's a test. It's a test. Shut up! I know. Ni habang sedang nak bentar. Tiha kini kapor ha kakerteng jong KSACYM Zone 1 ayu bat selongo yo belai pat sesisian layan kuat bat lawe dengan bat ipi badan lumbiang ha kini kejaka ti ai khablei Dr. Ampri badan ringkat pat ngingi pediang semua bahai ti sya kini kalumpung jong kisamla jong KSACYM Zone 1 nga pediang burong ru yai pada polling card pada sil pada Andreas yai pada Tabor SYD jongi ki member jong ka central body but if he baro kisamla ki badan ha kini kejaka te nabunta kini ngan ai kejing thap ti ke bajam Hadirin ketua kajing priang burong ini bawa ini bebe hadirin kajing semua try juni hari ini kejaka mentang ngakot ya samna ki badai banyalam ini ha kajing duai bat ha kajing puli bat unsno hani ya bakti joblay hadirin ka jingduai min sayo ya katin song kisamla ki member jong ke SACYM Zone 1 kedwan lupa syakmat hadirin kata okay, hadirin kajing ya lamini ha kajing duai tinggi lalong officially empowered bagian sedang ya kini program ngin sa sengap syua mentang ya shim syua mentang bentang hari ka jingduai hadirin ketangin sa personal pachipi yang ki program kita sebut ki boban sebut ter hari ka no paisi samla soba ini yang lang pensim bakut amen ni ben bawa ke jing songu yo blai tai kan rat hagani ka no paisi ka bamenta hag baula island ti ni sai sisian pat bandan benta hagani ka jaka na ka benta ki program ki benang but na kabenta gajingero bagajing ainam gajingi ya ka teng batyang tam pau gajing songu nyai gajingero nyai gajing kublei bau blei nang dan batni hakini program ka bedangsa kanang bangin la ban penjana susu gajing long kristan gajingi da ka bamangi kin ma baru bor ban syakri ya blei hakini ka por ka bamenta ni penjana susu bat ni pan susu gajingera gajing sa na blei ta ganda ta benta jongi dah kabang mengingin pusannya kan ni sabahaban kiu sedih Lorenza na banta katin song
Tam yang ikuti sama Krista Inkiu atet syakir hidu Wala ameki Jinga babu Wisnu. Samla kumnung iri ben long, kumnung iri ben yai, kumnung iri ben yeng. Kena mungkin long shasha ki atiar bakadogada jauh bleng.
Blay shibon gini ki samla kan thai ki ba Habrio Chonkabokhar Parish. Very beautiful Bollywood touch. Hagani ka program hey ki lyrics ki baranjing mon. Imran por eman translate what he kemudian ko chuai. Di Henry gini ka jing roi ka baranjing mon adu kata bad maki haprem kapor ka Angkatan laki pakor dari doain bila kamalai Parish bangan IP kawai kajingwai kebeketing imagine me without you. Ramot tayo tag samahan na mo karba Habrio kang ba. Damdam sikimay pat. That was a beautiful love song. Daki bapi I hood. Omdan na pedeng jingi weiru ban la ban mudur yaladi klemo. Ting di ban pendam rebor yaladi kemajau. Namar bah ngimlong klemo. Kata kalong kaketeng wa kraw tang jong play rong thau jongi bat idaki ila rai sotana da do kata klemles kano ka benta jong ka jingruai ru with confidence the ilami kmat yaga parish maulai barok away kisamna jong ka parish maulai dan kaman ayo sobhai I but kumbi lapani ka nuksa yim de ban buri kisap ki jongi habang iyo ya karensan ban ben pau ki na benta ka burong play. Sing Samla Catholic Mokhar Parish hadir jong kipat Lindo kedunyam ki bedan lang hangit but ye kini ki tani little efforts ki bat kini ki nongkit kam bat ki samna jini ki shim ban penlong kum ya kini ki jingalang nakaba ki para samna ki jongi ki yo ya kita ki jinghi kai bat ru kum jong ya ki blai pi ba pi penslur ya ki para samna jini baro ba kin long ki penslur ban mi shakmat ban tre hagalenti ke badai kadang banuan ra ya kita jingkala ke baro ni angnut habaro ki benta jong kecil kejungi. Thank you once again. Tingin ay ya kisamla na po laban Parish ban pedih ni ya ka fusion dance.
nagbentag tu energetic and so well choreographed performance kisamla na Laban Parish kapapanibon ba ki richness of our culture, unity and diversity. But kajing buon sab jong ki para samla ki jongi but kajing kroy ki jongki ban pinangkan yang ta sab na kabenta kum kini ki yang na kabenta ka purom jong ble. Thank you so very much once again. Ki samla na Laban Parish. Rasul Korkalam. But kagating jonga di samla ibanyo. Kajingwai kabli so kinta kagating jong kajingwai kadong tang mangi. Damai